Alisnya model apa le? Dia model pentangan ajangan dan bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabret. Welcome back to my channel Bastian Selongor Official bersama Singko Edina atau mau boleh Hulur Rahman. Iya Bret. Ya aduh Bret. Ada mah lah pada nanti konten reaction matura ya ding Bastian Selongor. Iya. Tuh iya kok tuh nanti Bret. Pola apa banyak kisah mention engko nang TikTok. Banyak tidak kelar-keran. Pono lah bodoh pahin tapi kalian terbaik motor sekelangkong. Langsung pahin deh konten tapi kok kayak minta akar recis aja pahin subscribe like comment and share pasau. Ya mare neng kuya pahding magendeng subscribe like comment deh karena lahir dia follow tang Instagram, follow tang TikTok yang malah pada kenal, malah pada atletan. Lah langsung nggak konten lah. Kau benteng dah, mungkin dia dingin. Boleh, kini dan kaki. Ken mo na capo riring ka kele meta beles bulun kor Positif, bener beles boleh pola. Ya, nggak lo bengarok korong beletang pola. Kejeknya memang tak kena kemi ke. Tak kemi mancing deki na petong hari petong malam. Mang kana ica dan badan ayo rap le dole hedele kah. Tuh terekan hedele nek bine cak nang bener apa teh keng magenga cak pegel lagi bah pegel kan pas kelero. Tuh hedele lanjut bain. Gak remaci dan lek. Astagfirullah pokong tepak kasih lo rokaruan kapi. Ayo dah kana Bret. Si lo rokaruan juga mention lagi minta tolong Bret. Ya pokong kok lo tahu sih tak peta boleh. Tuh kah lanjut pinta mau ngarah kiangun ida karamoy kayak kana ya. Gak ngaku ganteng mau kira kan kayak ida karamoy tembang dan beden nggak ada sahabat dah. Tuh lanjut. Lereng. Aku udah sekali karena sedih. Tapi make eling-jeling akin backsound sedih tapi orang kan mesem lo masuk deh Aida. Aku lebih kebi. Bener saya ada jeda ayo. Bener mesem. Hei, jadi agun sedih. Mesem derem. Sedang galau ya Bret dia karena jeng engkau lah mention. Hei lo percaya pasti banyak saya mention. Jadi saya langkong deh ya. Alisnya model apa le? Dia model pentangan ajangan dan bulanan. Bibirnya emang gitu ya kalau ketawa misem. Iya lah kalau badan enggak cuman ring mesem aigem. Ring mesem cuma dimakikin pakai tawin. Aja ring mesem, mau saya gem juga nih mesem. Tuh tahu bet kan? Lanjut. Iya boleh. Arah apa sedong? Oh, teti nangis rekana bingko tak sanggup agak video kemarin coba tutup teti ratin glowing deh. Sangguin produk skincare bingko orang muan ngertep aja. Mungkin mbaknya lagi ngelawak bener. Sedih, siapa kalero. Tim yang mau pakai bedak cuma pas mau kondangan aja. Tapi mau siapa bedak nggak ada tina nggak tak bedak sekali. Tahu nanti kalau nanti nggak ngelas tan. Lanjut. Cantik doang, sukanya pas Iya, boleh deh remah. orang. Rungkat Siti. Pangeran. Tahu bingkok karena dan sing lak sekon ngaji ke nonton ya. Sanggup lah au bergelowing ratin bersemuan tok. Ya Allah mbak gejala awalnya apa? Tahu ngarajun ajenan. Lanjut. Akekep berapa? Apa nro akekep kana? Keberapa pati? 2. Oh. Muat. Ake pulang jangan kok bos. Iya. Udah iya roh. Nah iya. Iya, kemarin. Kok foto tangin jam tolong kaki, tangin jam terakhir kaki. Dia lo minta bersih kaki di bos. Iya boleh setong bos, cari perhatian bos. Sering mana kaki pada laki pada laki dia. Iya kak. Andi colo aja jaga makin ganteng banget aja bos setiap pagi bos waktuan bos. Iya kak. Ringin kaki bos. Kamu boleh kak. Tanyain kak. Kau benih yang ngal ya bos. Yang tahu kaki. Iya. Kirim biar bos. Orang di.
Si Andi Jolo bah kibate pa. Andi Jolo juga selalu cen bos. Engkau magi bangsa ngadir bos ninja bos. Dayer ya. Iya, iya. Kambin si aku menang bodon. Mana orang suruh akikep. Kula kar kerang, iya lanjut. Tuh tahu. Ya ada remah. Terus. Lote kiye kirim kira saja. Lara apa aja ada ya kalau saya biasa main pakai TikTok. Dia yang bener. Ini lamban lebur tentang tinggi pada remah. Yo le ngamuk ke la terus batang tengah je ba. Mula pelak la lote lagi bingko etang ke ba. Ya lo mantar depan tulis sadar Gusti. Lalu empan dia kak. Kak Ferdian selalu empan saja dia. Lanjut. Yo. Cantik banget kayak Barbie. Nisa Barbie dari Diman. Ya, lebihan bi mantan. Oh iya, mon mantan kan itu tapi iya bener lebihan, Mbak. Iya Kang, gila pacang orang saya komen ya lanjut Kang. Demeneng. Tuneng katanya set. Majikan idamani are-are le menemu sing Ria sa komen lak pelak ya salam kenal de ina kana je cek ratina Kang je iya kan bener kok cak ratin ya aduh alala cek tepak kasih juang ada pamare boleh ngocak ngacobik boleh nggak beleng kan repot Kang lanjut tahu nggak sih kemang oh iya otun Demetun, je takut je tun je mak semak dah je tun. Dia masih laki je kan. Dia macong takut cong. Celing cong, ini kan tepang acting. Lu dia tepang bingko, ini kan tepang acting ya. Celing mbak atun je celing. Teku bi hede deh. Mereka di reng takut hede deh ya. Jalok keke je cong, lo keke. Aduh, ya lawis ya. Kan dina pain video nanya banyak berat ya. Nyemon kurang loce saporan kok ibadah orang pasing penting kok lah usaha. Tapi ya bre, mungkin kurang locot tok bre ya. Mon nemu video si locor poin je pahla ida karamo itu karena Allah yo. Cek pan ida karamo mention kang kok kapi. Cek penari banyak. Yang arah kan je level ida karamo hede ya. Duh lah, jelas ada ya pain sapora mon salah sita petang. Cek kalau pay support channel Ria, subscribe, comment, and share pa jauh cek kalau pay ya. Yang follow ta Instagram pokong king male pada nyaman bre support pokok minta support. Lawes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bre.